Knjiga Život Muhameda sallallahu alejhi ve sellema je knjiga koju je napisao Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmed, Halifatul Mesih II radijallahu anhu i sin obećanog Mesije alejhi salama. Knjiga je interesantna za sve uzraste. Halifa je lijepo opisao mnoge događaje, Arabiju prije poslanika sallallahu alejhi ve sellema i također je opisao događaje u toku njegovog života. Ovo je prvi video od mnogih koji će da slijede prema sadržaju knjige. Prvi dio, Arabija u vrijeme poslanikovog rođenja. Poslanik je rođen u Meki u avgustu 570. godine. Dato mu je ime Muhammed, što znači hvale vrijedan. Da bismo razumjeli njegov život i karakter, moramo imati neku predstavu o uvjetima koji su vladali u vrijeme njegovog rođenja. Kad je rođen, skoro u cijeloj Arabiji se vjerovalo u idolopoklonstvo. Arapi su pratili svoje porijeklo do Ibrahima a.s. Oni su znali da je Ibrahim vjerovao u Božje jedinstvo i nije bio idolopoklonik. Uprkos ovome, oni su prihvatili idolopoklonstvo i činili su širk, pripisivanje partnera Bogu. U odbrani svojih vjerovanja rekli su da neki ljudi imaju istaknut kontakt s Bogom, da je njegovo posredovanje u ime drugih primljeno kod Boga, da je teško za obična ljudska bića da steknu blizinu Boga, nego moraju imati druge da posreduju za njih kako bi stekli Božje zadovoljstvo i pomoć. Tako su bili u stanju da spoje svoje poštovanje prema Ibrahimu sa svojim idolopokloničkim vjerovanjima. Govorili su da je Ibrahim bio sveti čovjek, on je bio u stanju da se približi Bogu bez posredovanja, dok obične Mekanlije to nisu mogle. Zato su ljudi Mekke napravili kipove svetih i bogobojaznih osoba i njih su obožavali i njima su prinosili žrtve s ciljem da kroz njih steknu Božje zadovoljstvo. Ovaj stav je bio primitivan, nelogičan i pun mahana, ali Mekanlije se nisu brinuli zbog ovoga. Oni dugo vremena nisu imali učitelja Božjeg jedinstva i idolopoklonstvo se, kad je jednom uhvatilo korijen, širilo i nije znalo za granice. Broj bogova je počeo rasti. U vrijeme poslanikovog rođenja kažu da je u Kabi, koju je izgradio Ibrahim i njegov sin Ismail, bilo 360 kipova. Izgleda da su za svaki dan lunarnog kalendara Mekanlije imali kipa. U drugim velikim centrima bili su drugi kipovi, tako da možemo reći da je svaki dio Arabije zakoračio u idolopoklonstvo. Arapi su bili predani kulturi govora. Oni su bili jako zainteresovani za ovaj govorni jezik i ravnosno ga njegovali. Njihove intelektualne ambicije, međutim, bile su oskudne. Oni nisu ništa znali o historiji, geografiji, matematici itd. No pošto su bili ljudi pustinje i morali su naći svoj izlaz u pustinji bez pomoći oznaka, morali su razviti duboki interes za astronomiju. U cijeloj Arabiji nije bilo ni jedne škole. Kažu da je u Meki samo mali broj pojedinaca mogao čitati i pisati. S moralne tačke gledišta Arapi su bili puni
proturječnosti. Patili su od nekih krajnjih moralnih grijeha, ali su u isto vrijeme imali neke dobre odlike. Bili su predani pretjeranom piću. Biti pijan i podivljati pod djelovanjem alkohola za njih je bila vrlina, a ne mana. Gospodin je bio onaj ko zabavlja svoje prijatelje i komšije na pijankama. Bogati ljudi bi održavali skup pijančenja bar 5 puta na dan. Kockanje je bio njihov nacionalni sport. No oni su od toga napravili naročitu umjetnost. Nisu kockali da bi postali bogati. Od pobjednika se očekivalo određen broj zabava za prijatelje. U vrijeme rata kroz kockanje su skupljani doprinosi. Čak i danas imamo instituciju nagrada da bi se skupio novac za rat. Evropljani i Amerikanci trebaju znati da su ovo tradicije Arapa i trebaju zapamtiti da u ovome samo oponašaju Arape. Kad bi izbio rat, arapska plemena bi održavala proslave kockanja. Kogod bi pobjedio, trebao je snositi veći dio troškova rata. O lahkoćama civilizovanja života Arapi nisu ništa znali. Njihovo glavno znamenje bila je trgovina i zato su slali svoje karavane na udaljena mjesta kao što je Abesinija, Sirija, Palestina i čak Indija. Bogati među njima bili su veliki ljubitelji indijskih sablji. Potrebnu odjeću dobavljali su uglavnom iz Jemena i Sirije. Gradovi su bili trgovački centri. Ostatak Arabije osim Jemena i nekih sjevernih dijelova činili su Beduini. Oni nisu imali stalnog boravišta ili mjesta stanovanja. Ova plemena su podijeljena među sobom tako da su se članovi plemena slobodno kretali u svom dijelu zemlje. Kad bi zalihe vode u nekom mjestu bile istrošene, oni bi se selili na drugo mjesto i tamo se smještali. Njihova imovina se sastojala od ovaca, koza i kamila, od vune su pravili odjeću, a od kože šatore. Ono što bi preostalo prodavali bi na pijaci. Zlato i srebro im nisu bili nepoznati, ali su sigurno bili rijetki imetak. Siromašni i obični ljudi pravili su ukrase od školjki i sastojaka prijatnih mirisa. Čistili su sjeme dinja, sušili ga i nizali u lančiće. Kriminal i nemoral kraljeva uzeli su maha. Krađa je bila rijetka, ali je razbojništvo bilo uobičajeno. Međusobni napadi i otimanje smatrali su se nacionalnim pravom, no u isto vrijeme ispunjavali su zadnju riječ više nego bilo koji drugi narod. Ako bi neki pojedinac otišao moćnom vođi ili plemenu i tražio zaštitu, taj vođa ili pleme je bilo obavezno čašću da zaštiti tog pojedinca. Ako to ne bi bilo učinjeno, pleme je gubilo na društvenoj ljestvici u cijeloj Arabiji. Pjesnici su imali veliki ugled, odavano im je poštovanje kao nacionalnim vođama. Od vođa se očekivalo da imaju veliku moć govora, čak i da budu u stanju pisati poeziju. Gostoprimstvo se razvilo do vrhunca. Kad bi bespomoćni putnik stigao u sjedište plemena, bio bi tretiran kao počasni gost. Za njega je bila zaklana najbolja životinja i bila bi mu pokazana najveća važnost. Nije ih bilo briga ko je bio posjetilac. Bilo je dovoljno da je posjetilac stigao. Posjeta je značila uzdignuće ugleda za pleme. Zato je postala dužnost plemena da oda počast gostu. Odajući njemu počast,
odavali su počast sebi. Žena u arapskom društvu nije imala nikakvog položaja ni prava. Među njima se smatralo čašću ubiti novorođenu djevojčicu. Greška je međutim misliti da je čedomorstvo praktikovano na nivou cijele zemlje. Tako opasan čin nije se mogao raširiti u cijeloj zemlji. To bi značilo uništenje rase. Istina je da u Arabiji ili što se toga tiče u Indiji ili bilo kojoj drugoj zemlji gdje je čedomorstvo ikada postojalo, to bi bilo ograničeno samo na određene porodice. Arapske porodice koje su to praktikovale imale su ili pretjeranu ideju o svom društvenom položaju ili su bile ograničene na druge načine. Moguće je bilo da nisu bili u stanju naći odgovarajuće mlade muškarce za svoje kćeri da ih udaju i znajući ovo ubijali su svoje novorođene djevojčice. Zlo ovog čina je u njihovoj surovosti i okrutnosti, ne u rezultatima koje je imao u terminima nacionalnog stanovništva. Razni metodi su bili korišteni za ubijanje novorođenih djevojčica, od kojih je jedan bio da ih žive zakopaju i udave. Samostvarna majka se smatrala majkom u arapskom društvu. Maćehe nisu smatrane majkama i nije bila zabranjeno da sin oženi maćehu nakon smrti svog oca. Ženidba sa više žena bila je vrlo uobičajena i muškarac je mogao oženiti neograničen broj žena. Također je jedan muškarac mogao uzeti za ženu više od jedne sestre u isto vrijeme. Najgori postupci pokazani su u ratu u međusobnim sukobima boraca, gdje je mržnja bila snažna. Oni su raskomodavali tijela ranjenih, vadili organe i jeli kao ljudožderi. Osjecanje nosa ili ušiju ili vađenje očiju bila je uobičajena forma okrutnosti koju su provodili. Ropstvo je bilo rasprostranjeno. Slaba plemena bi bila učinjena robljem. Rob nije imao uobičajenog položaja. Svaki gospodar je činio sa svojim robovima šta je želio. Nikakve mjere nisu mogle biti poduzete protiv gazde koji je zlostavljao svog roba. Gazda je mogao ubiti svog roba, a da ne odgovara za to. Ako bi neki gazda ubio roba drugog gazde, čak i onda kazna nije bila smrtna. Sve što se je tražilo od njega bilo je da plati odgovarajuću naknadu oštećenom gazdi. Žene robinje su uzimane za zadovoljavanje seksualnih želja. Prema djeci rođenoj iz takvih odnosa također se postupalo kao sa robovima. Robinje koje su postale majke ostale su robovi. U slučaju civilizacije i društvenog napretka Arapi su bili vrlo nazadan narod. Ljudskost i međusobno poštovanje bili su nepoznanica. Žena je imala najgori mogući položaj, pa ipak su Arapi imali neke vrline. Pojedinačna hrabrost, na primjer, ponekad je dostizala vrlo visok stepen. Među takvim ljudima bio je rođen časni poslanik Islama. Njegov otac Abdullah umro je prije njegovog rođenja. Prema tome, njega i njegovu majku Aminu morao je paziti djed Abdul Mutalib. Kao malo dijete Muhameda je dojila žena sa sela koja je živjela u mjestu blizu Taifa. U ovo vrijeme u Arabiji bio je običaj dati djecu ženama na selu, čija je dužnost bila da podižu djecu, da ih uče govoru i da im daju dobar početak u tjelesnom zdravlju. Kad je poslanik imao 6 godina, njegova majka je umrla na putovanju iz Medine u Meku i morali su je sahraniti na putu. Dijete je u Meku donijela ženska sluškinja i predala ga djedu.
Kad je bio u 8. godini umro mu je i djed, poslije čega je njegov staratelj postao Ebu Talib, njegov amidža, što je bila želja koju je djed izrazio u svojoj oporuci. Poslanik je imao 2 ili 3 prilike da putuje izvan Arabije. Jedna od ovih prilika pojavila se kad je imao 20 godina, kad je u društvu Ebu Taliba otišao u Siriju. Izgleda da ga je njegovo putovanje odvelo samo do jugoistočnih gradova Sirije, jer u historijskim zabilješkama o ovome putovanju nema spominjanja mjesta kao što je Jerusalem. Od tada pa dok nije odrastao do mladalačkog doba on je ostao u Meki. Od samog djetinjstva bio je predan razmišljanju i meditaciji. Nije učestvovao u svađama i nadmetanjima drugih, osim s namjerom da ih prekine. Kaže se da su plemena koja su živjela u Meki i okolnim oblastima bili umorni od neprekidne krvne osvete i riješili su da osnuju udruženje čija bi svrha bila da pomogne žrtvama agresivnog i nepravednog postupanja. Kad je časni poslanik čuo o ovome, rado se je pridružio. Članovi ovog udruženja dali su ovakvu zakletvu: da će pomagati onima koji su tlačeni i vratit će im njihova prava, sve dok i posljednja kap vode ostane u moru, a ako tako ne urade, nadoknadit će žrtvama iz svojih posjeda. Sirat ibn Hašim od imama Suhajlija. Izgleda da nijedan član ovog udruženja nikad nije bio pozvan da ispuni zakletvu koju su svečano dali članovi ovog udruženja. No časnom poslaniku pružila se i prilika za to kad je najavio svoju misiju. Njegov najgori neprijatelj bio je Ebu Džehel, poglavica Meke. On je podržavao ideju o društvenom bojkotu i javnom poniženju poslanika. U to vrijeme jedna osoba izvan grada došla je u Meku. Ebu Džehel mu je dugovao neki novac, ali je ovaj odbio da to plati. On je to spomenuo ljudima u Meki. Neki mladi ljudi iz puke smutnje predložili su mu da ode poslaniku. Mislili su da će poslanik odbiti da bilo šta uradi iz straha od općeg suprotstavljanja prema njemu i pogotovo iz straha od suprotstavljanja Ebu Džehela. Ako on odbije da pomogne ovom čovjeku, kazat će da je prekršio svoju zakletvu. S druge strane, ako ne odbije i izabere da se obrati Ebu Džehelu radi vraćanja ovog zajma, Ebu Džehel će ga sigurno vratiti sa prezirom. Ovaj čovjek je otišao poslaniku i prigovorio mu se za Ebu Džehela. Poslanik je neoklijevajući ni minute ustao i otišao s ovim čovjekom na Ebu Džehelova vrata. Ebu Džehel je izašao i vidio da je njegov zajmodovac stajao s poslanikom. Poslanik je spomenuo zajam i savjetovao da bude plaćen. Ebu Džehel je bio zbunjen i bez ikakvih izgovora odmah je platio zajam. Kad su druge poglavice Meke čule o ovome, prekorili su Ebu Džehela i rekli mu kako se pokazao slab i da je sam sebi proturječio. Zagovarao je društveni bojkot poslanika, a ipak je lično prihvatio nalog poslanika i platio zajam na njegov savjet. U odbrani Ebu Džehel je rekao: Boga mi, da ste vi bili na mom mjestu, vi biste tako uradili. On im je rekao kad je vidio poslanika kako stoji na njegovim vratima, da je vidio 2 divlje kamile kako stoje po jedna na svakoj strani, spremne da napadnu. Mi ne možemo reći kakvo je bilo ovo iskustvo. Je li to bila čudna pojava namijenjena da smete Ebu Džehela ili je prisustvo poslanika koje nadahnjuje strahopoštovanje?
to što je proizvelo ovo priviđanje. Čovjek koga je cijeli grad mrzio i suprotstavljao mu se, imao je hrabrosti da sam ode vođi tog grada i zahtijeva vraćanje zajma. Možda je ovaj neočekivani prizor ustrašio Ebu Džehala i za trenutak učinio da zaboravi zakletvu da će uraditi protiv poslanika i primorao ga da uradi kako je poslanik predložio. Nadam se da ste inšala uživali u ovom videu, da ste nešto naučili ili se posjetili u vezi ove važne historije Islama. U sljedećem videu možete gledati poslanikov brak sa Hatidžom, poslanik prima svoju prvu objavu, prve pristalice i progonjenje vjernika. Inšala do sljedećeg puta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.